bangcwele imikhuleko yala ezethu abakhulumalo kanye nabafundisi bonke benginephe bathandekayo ebeyengiphatha ekuseni bangivuka ngivuswa nje yilo le pain uthole sekufanele ngihambe ngiyokhipha umthamo noma ngakathandi ukuvuka phathi ngizovuka ngoba isinye sami sesibuhlungu ngendlela engayazi ngathi uma ngiya kudokotha wafika ngitshela ukuthi nginama-acid amaningi bangcwele amen. Bengilwa nabantwana ngithi bangasafaki wangitshela-ke izinto udokotha okungasafanelanga ngizidle amakheri nanani amatamati uthole ukuthi noma ngabe sengiyitholile be-treatment kadokotha but ipain still lokhu sesekhona alipheli njalo ekuseni ngivuswa yilo bangcwele amen. Mara ngemkhuleko yala ekhaya ipain alisekho lihambile bathandekayo Kika yonke into sekuyele yonke into abantwana bamse bawofaka ukheri sesiyadla itamati because ukudlonga netamati phela uyazi vele kumhlophe nje sebayafaka nje yonke into ipain bangcwele angisalizwa la hamba